Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi aphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi izindaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ngabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ukuthi-ke kubikwa engathi impela-ke bazodonsa-ke ukhaphethe-ke laphana-ke kuNtuli-ke laphana-ke kusukela ngathi-ke MK-ke sishintshe-ke umqondo-ke nokusebenza-ke ne-IFP na-ke laphana-ke KwaZulu Natal. Imbiko nje lo ukuthi-ke i-MK-ke i-ANC na-ke sixoxe-ke ne-MK-ke laphana-ke kuzobeka ubuholi-ke obusha-ke laphana-ke e-KZN. Kodwa-ke mina ngifuna ukuthi wakuzwa ngami-ke okuningi. Phenduza nje udlala-ke ividiyo-ke lana-ke umlisa-ke ezishoyo yena-ke mina ngicela lapha mesizwile-ke le video lonke nama-comment section-ke ushiye uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese uyangixhasa-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ngenza njengamanje ngakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Hayi bafana bomlungu konakele bafana bomlungu. Bafuna ukudonsa amawalo ukhaphethe kuNtuli. Yabona ngoku angathi bafuna ukudonsa amawalo ukhaphethe kuNtuli nakwi-DA. Hayi sobona. So ke sibone kunzima kakhulu. Ube madoda. Politiki kwasho udumisana.